Esishak lu atukoto na iwongonet ko senior kese pote aichop Aiboikin Aingito na ekarukalo keda apapulanaka economics keda chemistry practical. Emmanuel Olaboro Aingito nu Ashoman Gosoroti Secondary School ngese jayo nebe adautu kesi Akapanakin Esishak kano Aingito na ebunit so teses jenene jososek ekosumoto rai ai lipkera swam work and pray so also Akapakini bue anu akechengito na washa na UNEP dao seminars sabini ninu kau dao practical sabini dopelo kau wanado ijai bora makasamu sugumbe consultation mwalimu kede koko kede personal reading naida na kinkisamus no show matari kesi Aingito na ka Uganda Certificate of Education nesi na kanyet ebuni aiteger keda aichorio na Esishak Isomeroi Gosoroti Secondary Schools loda ebunai Aiboikin idwe akwataka nyauni Aingito ngin nesi adau akapakin Esishak kano Aingito na ebunit Anthony Peter Omunyil Apollo Clinton asubjecta na kasia rai keda history Isomeroi Gosoroti Secondary School nese jai aion ebe idwelu ipu kese pota itubu Aingito ejok maite monokina kosi ichamuniti sobi dausa ipenari kosi due ido eraido ele kapakina soba Aingito ido amuno kosi lori bala sobe desiareti due kosi dintisho iswe wipu mo no pot depaka depara kaisango no la dintisho one only na risese ni shepone li penarasi kosi due jekiso kesa muno pone lobongo nikineta aingiseta no ya uno ido da aite kosa ite etjai jula kret ne pol ne jai kosi due o subject na kere teso kwa peari nesi wadikat Esishak ilukumini akaisare indio kanu Aiboikin Aingito na atukoto na iwongonet kapakina ngajona Aingito na siku daidope kapana so kapaya jaro discussion groups kapaya mo small discussion group ana ni jona mars na ma I've read enough since I joined S4 now 4 years. Hope that I've read enough. I'm ready to answer any question that comes in the exams, and I'm ready to pass in the dictation 1 in my final exam, which is coming on Monday. Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti.